State Election Commissioner SEC Dr. Aitea Thanglia and Aizawl Municipal Corporation AMC in Thanchu April ni somthile pakhat sang ni somthile paruk thole nia nei ani tur thu voin khana puang Dudation Aizawl Mizoram Indigenous Games Association miga thokdunin an buat say Dudation Mizoram Indigenous Games and Culture Festival sang ni somthile paruk chu Atin Culture Minister Pusila Soivungan naman pui West Bengal Chief Minister L.Chhakchhuak Congress try to Mamata Banerjee chuan State Assembly in Thanlom tura a party chuan seats ni somthile paruk chuang an ladon ni inasoi Israel Foreign Minister Gideon Saar chuan Iran nen indaw na aram chuan he na achanthu asoya mase intigange buai na atop theidon ti ero asoilo Runmawi TV clear tu te Aizawl training chebe ule Anggu Ralte kania Chanchinthar kim changsokin ilo clear chunzomangu Chief Minister Pulal du Omahovin vo Inkan Mizoram Proactive Governance and Timely Implementation Mi Pragati meeting vo in inanay a member engamusat ang hunan chua ang hunatel lo ten video conference mangin an lo zombok Mi Pragati hi state chu nga masonan hatholian zwalte villa harsat na anto te chinfel dan tur da puitu turle achula nga department chang tho ho na ti chaktura dinani a mi puite ta na rongbol na tamzok langtlang le rangzok kalpui na tura duanani Sokar thu choina tarlan danin voina thut kho ma hian Aizawl Western Side bypass road le mekte NHIDCL malak na te PM3 scheme malak na te PMJVK malak na te le railways malak na te an clear hawa Aizawl Western Side bypass na za som pakwa point panga paruk thoto ani a Kongin apal tlang rama khosara tlante sondan turte mimal kwari nei tu ten zang na dom na an phu chung changte konglein angong huan thlai chan te zang na dom na te forest clearance le leivung pe na chung changa har sat na omek te an ngei to hawani leivung pe na mun ma an endik na le rot na an nei te chu Aizawl borsap engineer le riat puyan soin malak zui dan tur an soi ho ngala wareng te atanga Aizawl inkar four lane ha tho meka electric power line son chung chang chu chin fel ani to thu soini in hal san dang an na to mek te soin a chin fel dan an soi ho bokane State Election Commissioner SEC Dr. Aitea Thanglia and Aizawl Municipal Corporation AMC in Thanchu April ni somthile pakhat sang ni somthile paruk thole nia nei ani tur thu voin khana puang tu thar theder tu te komin voin khan SEC chuan AMC in Than hun tur hi apuanga in Than puan ni rual hian AMC huam chunga election model code of conduct po ken ko zui ngal turani thua soi MC in Than chu tum tatan merge somthile panga sang ni somthile paruk chonidar thum thleng ming pek lu thai ani anga ming pek lu te chu merge somthile pasari sang ni somthile paruka en dikani ang in hnuk dok le du te tan merge somthum sang ni somthile paruk chonidar thum thleng hun honani anga April ni somthile pakhat sang ni somthile paruka vote thak tur ni in vote la te chu April ni somthile pasari sang ni somthile paruka chherani ang enge mo wanga in Than that nga ya omani chuan April ni somthile pathum sang ni somthile paruka in Than that ani anga April ni somthum sang ni somthile paruka chuan AMC in Than kai hnoi chu le poimo zongzong zo fel to tura ro manani AMC in Than lom tura man tur final electoral roll chu January ni sari sang ni somthile parukhan tlang zar ani to a bial som pakwa omna AMC a vote nei mi nuai ni sing thum sang sari zariat le somli le paruk omin heng zinga nuai khat sang kwa zathum le som sari le paruk chu mi pa anni a mai chian nuai khat sing ni sang riat zali le som sari anni AMC bial som khozinga bial paruk chu mai chata na hau reserve ani a tuntum in thlana mai chata na hau bial te chu ward number 2 number 4 number 5 number 11 number 12 le 17 te ani a mai chata na hau bial te hi apo anne Dudation Aizawl Mizoram Indigenous Games Association miga thokdunin an buat say Dudation Mizoram Indigenous Games and Culture Festival sang ni somthile paruk chu voin hian ram sport complex sa hon ni in Art and Culture Minister Pusila Soivungan he hun hi aman pui Art and Culture Department chang tu khwalian Pusila Soivunga chuan voin hi kan bulchan nan ngei tu ana thui tak senga kan mana chul thu soin nam tin ti dan phung kan nei angin kan culture te hi kan ngei sana kan ngei hluta kan von nun zel poimo thua soya voin ngei chan ni
nithum o tur Indigenous Games a hian mizo kan ni anga kan ti dan kan nun phung kan culture bet tlat infiam na kan choi nong thar le don ti in a hlu hle ni atibok Minister chuan tun laia infiam na chi sang sang khovel pum huap le India pum huapin om chho zela keini mizo te hian pi le pu tanga kan ti ve dan kan infiam na hi kan thei hi lek lek to ti theina oma dudeshin kan jale miga changkopin mizo te ina kan local puichin le hlim taka kan pi le pu te tanga kan lo man to dan te choilar le duna thin lung alo oma he hun lutakan buat se hi lom ati thu a soitel bok khwalian chuan culture hi achanga kan eile in te po alo danglam chho zela kan ni tin nun te po alo in thlaka mason tur po kan ni masona kongzo hi kan ni na tur le kan ti tur poimo ani a amero chu kan nun phung te alo in thlaka eile in thlenga alo in thlak ta ka hian pile pute changa kan chin chin thil thavo in ni changa infiam na chi sang sang kan entir tur hi alham zuyang ti ahlom em ani atia chuwang chuan vo indi hian mizo zong zong ten kan infiam na pile pute changa lom to kan nei hi thathar le ila choi lar thar le tur le hlim taka kan man theinan kan ham nun phung le kan ti dan phung te choi lar chhozel turin kan in buat sei chhozel chula ti a Chanchinthar ten mizo infiam na chi sang sang an che chato lova chin dan chazok le kan culture hi an hne na hian tu thar le te hi atul le ani atibok honein kho ma hian puviel chakima secretary DDMIG and culture festival sangni somni le paruk organizing committee chuan thuma soin tlangwal biak nunga general secretary miga general headquarters chuan report pe a chokhlei culture club PUC ten hladau an chamba ka namla man entira hehuna hian lailek la David Darlong ten kalkhom te zain an oi bokani Dudeshin Mizoram Indigenous Games and Culture Festival sangni somni le parukhi zetop ni thleng nei tur ni in hem hun chung hian in buan in suknor in sai thripo in ar paswal kalchet in vorle koi ka mangtein in elna nei anidona zanlama zoram chunga sai thiam lar ber bertenen hun man ho chin ani bokang Tourism Minister Pulang hi leva mar chuan Mizoram nuam tak chu thon thumoi tak soi chung zelin khovel ram zau zo ka tar chua tumin ma an la ti asoi nimin khan bana ke Hnuai district level tour guide training board sei chu State Institute of Rural Development and Panchayati Raj SIRD and PR dur tlanga Tourism Minister hian honga Tourism Department in ma ason zel chu lom omati thu asoi Pulang hi leva mar chuan Tourism Department chu Mizoram Department zinga budget claim le te berpol ni ma se eizon na zaom chanem taksiam theiturin ke apen me kani atia Mizoram nuam tak chu thontumoi tak soi chung zelin khovel ram zau zo ka tar chuak turin theito pan chuati asoi Minister chuan tourism an tui pui awangin training atel te chu angai lu hle atia tourism sector chu eizona zaum tak ani theinan theitop chuatla nangai ti soin Mizoten namdang te anlo chhon dan chu chuan omati thu soin tour guide thatak ni thei turin trainee te chu an theina le thiam na te Mizoram haso na tan mang turin a fuini tour guide te tana training chu Tourism Department in khwal sin te mumal zo ka enkol an ni theina na duan ni in mi za som training tur ruam manani a tun hi abech masaber ni in mi somli antel phodona besh dang pani la om tur be seine Tourism Department Deputy Director Pirachel rin hlui chuan technical report pe in training deal zinga BCI in Aizawl district pon lam an claim deuh ti atar langa hlotling taka training chuak te chu Tourism Department atangin provisional certificate kum khat chunga tan pek an ni tur thule anhuwa kum ni atan register an ni thei tur thu atar langa kum ni nuwa po anti chadan zerin renew zel thei tur ani thu asoine Art and Culture Minister Pusil Soivunga na pisa a Brian Lalnun Lima bung konveng le khabuzia di lomal som na atlang sara le khabuziar le hlut konga mizote kan taniam ta chu avei thu soin ziak mi te hi kan ham ro hlu an ni ati Pusil Soivunga chuan social media kan khoina chata wangin mizoten le khabul hlut na chang kan chata manglo hi apoi hle a abikin chalaiten le khabuziar kan inti mu tharangai ni ati library sang sang te tlo tu an tlem tial tial nia soin le khabuziar hi fin na ania fin na hi namro hlu ani ati Art and Culture Minister chuan khovel history siam danglam thei khopa thil ti thei chu le khabu ani thu soin le khabu ziak tu te point mi pui te hlut tham le chiar tlak an chhop chho apoi mo thu asoya ziak mi te hi kan hamro hlu an ni a kan za kan choi moi thiam an ngai ni atibok
Revenue Minister B.Vanlalchhanchhuahi saitwal avoin khan khoparuk survey zo tak the Record of Rights ROR L.Chhakchhuak Revenue Minister chuan Revenue Department a thilthar le ti dan tharte an kalpui mek zel ti soin chumi konga mi pui thlop na andong tha chu lom omati thu asoya department na atho pui te chu alian ber atanga ate ber thlengin mi pui rong an bol na thei top an chua awangin lom omati thu soin an chanem ngai na wangin sa ski part 4 en hwaya melung poimo Alpin generation mobile number and address seeding le voina kan samek standardized ROR manafang te incentive cheng viable sa somni le pakwa point panga pasari kan mule thaya alomom le ni atibok Saitwal town huam chunga ROR semchu ani ta chu kalphung tharani thupo B.Vanlalchhanchhuahi chuan soin heta hian ramchung changa shet ngai le chul te chu om vekani atia hi afel fai zok baka abo palthua po LSC ti bo anga buai viam na tur om lawani ti in Saitwal district a khwala survey lo khosomni le pariat te po John manga survey zo to ni in tu na changa reilo te ya property card sangli zali somni le pathum sem chwa thwai ni tur thua soi bial to MLA Minister of State ni bok Professor Lom point a bial chung ko aru survey nei zo fel ani ta chu lom omati thu soin ti dan chazok le atharte huai taka an kalpui wangin Revenue Minister le thoktu te fakomati thu asoini Tukin Zingda Sari Khan Aizol South 2 BL2 MLA Pulal Chuan Thanga ZPM General Headquarters Treasurer ni Bok Chuan Afan Manga Siam Government Primary School 3 Building Extension Tlang Nuam Chu Ahong Aizol South 2 MLA Pulal Chuan Thanga Chuan Zirna Lam Hi Kangai Pui Moa Kabial Chung Zirna School Shang Shang Po Kafan Mangin Kalau Chom Dol To China Thei Top Chu Azel Po Katumani Ati Puchuan na chuan Central Service in Ziak Kling Tur Hian Elementary School at Changa Bulchan Chat Hi Apoy Mo Le A Khotlang Shwai tu te le nu le pa NGO pol chang chang tenen thei top choa kan chan tlan zel ngaya zirti tu te point pathian rongbol na poimo takani ti sia mangai na nen an no pang te enkol turin ka cha thar le duani atibok Government Primary School 3 a hian zirti tu paruk an ommeka school no pang somthum le patni KG1 atanga class 4 theng a omani bial tu omele pulal chuan thanga hi zirti tu ten an lodong songa Aizol South 2 block OB te le Tlang Noam West Unit 2 to 10 an joy o mani Excise and Narcotics Department at Hok 10 Excise and Narcotics Department kumsom ngatlin anlom na kalmeka voin khan amamo tu te ta na thonin thisen unit som kwale pathuman pe Excise and Narcotics Department hian kumsom ngatlin Golden Jubilee lom na hi tun thlani som paruk tho chan ni khan Excise Minister Pulang Hing Levam Mar Hawin an mang to a an kumsom ngatlin lom nakal zel a hian vo in khan Mizoram hun sang sanga district office sang thok tu te chuan mamo tu te ta na thonin thisen an pe ni Excise and Narcotics Department Golden Jubilee lom na hian mercy som ni zetop ni thleng a o ang Kolosi Sab Robert Silan Mange Chon Pui Veng Aizol Chu in Chon Hudar ni le chan ve khan Civil Hospital Aizol Aitea Naktuk Marji Som Pokwa Sang ni som ni le paruka vuani ang kum som ni le pariat mi Presbyterian Coachan Chon Puya Coachan Upa Robert Silan Mange hi in soi sela neu anei wangin Civil Hospital Aizol en colony a Dr. Lenar Sen thei to pan chua chungin anun na anchel thei talovani anu pui sil biak hluile afa te pathum makal san ani Directorate of Information and Public Relations DIPR le National Film Development Corporation NFDC te tangkopinan buat say Lemchan Mizoram Film Festival sang ni somni le peruk nei meka voin khan ko festival director pu pratap chatri kai shwain Lemchan lama India marchak state din mun le masona tu sang sang te soi ho na hun man ani DIPR mini theater lian cher run Aizol nei he huna hian Northeast State changin film siam tu Oinam Doran Arunachal Pradesh Alexander Leopo Manipur Napoleon RZ Thanga Mizoram Kivini Shohi Nagaland Joe Partha Burgohain Assam Biplab Goswami Tripura le Gospel Ramdin Moya Lersia Play te Antela Northeast film siam tu te har sana to chin sang te soi hovin Marsak State film industry te chanlen na tu sang te le tho ho na chale zual nei dan tur te an soi ho bok Central Sokara film lam ti maso na tura thok tu Ministry of Information and Broadcasting atanga sum tam le zual hai chu ani thei dan tur te Zazoka film the dar ani thei dan tur te National Film Festival a Marsak
state tin te ta na film tam zok chho ani ve thei dan tur te le NFDC point na sa zoka notice film te choi san ani theina tura ma an lak theina na malak zel dan tur te po voina kal khom te hian an soi ho bokani merch som puruk atang chan hevelem merch som puruk atang chan helem chan Mizoram Film Festival a hian Bollywood baka NFDC le marchak stage chang changin film lama rampum huwa pasul hu chatak tak nei te an kal khom ane voin chomada som pakhat le chan ve khan KVK khozo le ICAR NRC Grapes Pune changkopin na lan khuwa Grape ching tu ta hne na KVK khozol chuan an hun ma nge ya kalin zetina an pe he hunai hian Dr. Malsom kimi senior scientist KVK khozol chuan kai shwain tunlai khovel chang zela kun thok tu ten ma kan so na chul ziale Grape thar chhuate tun aya lok zo ka thar theitur khopa theitop kan chhu a chul ziale chumiata na tunlai technology man thiam apoimo zia soya Dr. Ngei omi SMS plant protection KVK khozol chuan ranung Aitea laka Grape ventan turte nana shik laka vena tur le an Grape thandu na tur vitamin chung chang te zirtir na ape ni na lan khuwa Grape ching tu te hian an Grape chor rual lo hi an har sat na ani tel thina a chor rual theina dan tur KVK thok tu te hian zirtir na an pe bok he huna hian kal khom te hne na Grape en kol na ta na le tha ran nung tha na hlo le nana en kol na tur pa ka vitamin te an pe chuak ngal ani na thial district chunga sau chong tui khwa te chuan ni kumkum sang ni somni le panga a an mar cha thar changin nuai som kwa pakwa singriat le sangli manan chal sau chong tui khwa hian chung ko za som paruk ten thloma le lo nein bule so thingkara mar cha hi an chinga an thar chwa zongjong hi quintal zathum somriat pali le kg somli panga ane pulal theng dikaten thar tamberin quintal som pathum an thara marcha hi an chalna re thi ain anglova a chorwalin kg a cheng zani somruk vela chal anne marcha te hi mani ram chandan ang anga chal ni in vai ho ne na an chal veka a chal to ber te hian kg a zathum somrukin an chal lai na chal tlom ber hovin kg a zani somnga in an chal ane PC Party in Mizoram Legislative Assembly should call ma speaker in a kai shoi mu mal hei theilo member zinga mi mal deuh taka chet la chin an chin nia soin puyan ti thuan soi PC Party chuan Legislative Assembly should call ma thu pui sang te soi ho le chei ho na a dan sa kal phung zom lo le poi salwa khosa MLA zinga an thu soin aza thlakin house na ti borban le ti niam na kan ngai antia kalphung thar sokar kan chon mek noya kan ramaro rel na sangber chunga kalphung thar kan mulei theilo hian midle beng ati thlep na sa in ngai to ana ati thui via win kan shi ani anti tunhua house chunga ro rel na proceedings te zom takle puithling taka kalpui ani theito nan le code of conduct le rules of procedure te diktaka kan ko a kalpui ani theinan khong taka inkai shroina ken ko zui to turin speaker an ngen ti PC Party chuan an soya kandan siampo legislatures te po in inkai shroin omang ang te mumal taka zom chunga ro rel chin to turin kan ngen ani antibok LPG le POL report ilo clear chun somang o nemin zingdar kwa le in zingdar kwa in kara LPG cylinder sangthum somrukin wareng te supply chigate pal tanga wareng te supply chigate changa thudon danin POL kiloliter sali sompanga Mizoram chunga phurlu anibok in khochin I clear chun somang o State Med Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Med Center aizol changa meteorological data chinsia danin ruwa atlalova temperature alum library degree Celsius som hile purukani avo library degree Celsius som pariatani konhon lam chu anhiam library za som nga ni asan library za som rukani vo in nilai ni le naktu khian mamit kolasib aizol champhai sai to le khozol district munchen khata ruwa sur thaina za som nga changa za som sari le panga a oma district dang huntlem te ruwa tlem tlak thaina za som hile panga changa za som nga a omani nilai ni le ninga ni hian mamit kolasib aizol sai to le khozol district muntlem te ruwa chek le thli dakar khata kilometer som thuma changa dakar khata kilometer som li velana tho thaina a umbok Zoram po lam chanchin lo thli chun somang u
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan State Assembly in than lo tura a party chuan seat zan hi somthi le paruk chuang an la don ni in a soi atu soi hi rore lai TMC in than pui nei tura ta na candidate list apuan nuati chu ani a Mamata Banerjee hi Babanipur Assembly constituency atangin ading don ani Banerjee hi an Kolkata press conference na ina TMC in state chunga seat zan hi sumkwa palizinga zan hi sumkwa le pakhat chu an chu don ti asoya a party in seat zan hi somthi le paruk chuang an lak thei tur thu asoi Banerjee chuan seat zan hi sumkwa palizinga zan hi sumkwa pakhat chu kan chu don ani seat dang pathum chu kan changrual ani thapa kai shuai BGPM in Darjeeling tlanga an chu don ani ti in candidate ming apuang chuak bok in than lo tura a party malam hun tura rin thu soin kumsang ni somthi le paruk assembly than puya seat zan hi somthi le paruk chuang kan la don ani atibok West Bengal Chief Minister chuan party shwai tu len hathok te ticket pek lo te chu athlamuan ngal boka an pol chunga an ni tur thu asoi bok West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan Kolkata a Babanipura Leader of Opposition Suvenda Adhikari Ahmad Chondona hei hian kumsang ni somthi le paruk assembly in than puya high profile contest nei na tur kong asiam sakdon ni Chinamul Congress ho tu ngei point he in than pui poimo taka hian party candidate list atlang zar line he thu hi apuanga tram lu chung azona tling atung ti na ani state chunga vote thak hi April somthi le pathum le ni somthi le pakwa hian face ni anei ani dona May ni lia result puan ani don ani Israel Foreign Minister Gideon Saar chuan Iran ne na Indona aram chuan ne na achan thu asoya ma se engtika nge buaina atop thei don ti ero asoilo Wain Walpal sa thu soin India rama Israel Ambassador Reuven Azar chuan Indona atop thei nan kartlem te alangai mai thei ti asoi nikhat kalta kha news conference sa thu asoya Saar chuan Israel chuan omzwal pui ti bo atum thu asoya ma se sokarin engtin nge chutiang athil tum te chu etika nge ati hlo tlilang ti ero asoilo mi pakhat chuan ado thei angai ni ti in Indona ni som pariat na thu asoi heti meklai hian India rama Israel Ambassador Reuven Azaran World Walpal sa Iran rama ground invasion omdon lauti asoya Gulf ram te chuan US Israel te chu Indona hlotling tura andu thu asoi ni Saar chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an Iran rama regime chu Iran mi puite chawin an pei thak thei thu asoi chu asoi non le a hei hi kan tan le kan chen omram te tan po achianga ma se mission hi azo ma lo chuan kan chun chom zel don ani ati heti lai hian Israel Prime Minister chuan for in khan Israel US Ambassador Mike Huckabee nen video dang apos le a hei hi AI le thina chungchanga thuthang omte ti top tum na ani Iran in Netanyahu office ani thu asoi ni changkhan Israel Prime Minister hi mipui ma mu ani lo ti soyatam hle a atira chuan he thuthang hi ti top tumin Netanyahu hian Jerusalem a coffee dora changin video a share ani ma se Indona na sa takara hetiang informal setting a video apo sa wangin soi se le zona na sa takasiama he video hi AI generated ani thu soina engamozata ombok ani US Federal State Judge Louis Somgavel chuan tholeni merchi som pasari khan anthropic in US President Donald Trump kai shwai sarkar laka thubuai asiama thlopna amicus brief anthe lut hei hi Defense Department in tun thatir lam khan AI company hi classified system an AI model plot man chungchanga supply chain risk sa arwat nu ani from here Trump administration in AI to autonomous weapons le American citizen tema surveillance ahman aphal saklavani thuthang omdan chon Pentagon hian Venezuela shwai tu Nicolas Maduro mantura be pui thak na tlothi amanga tunhaya Iran be pui thak na po West Asia a Indona ati chhuakani CNN tarlandanin anthropic top tu te zom tu Judge Louis nga hian Republican le Democrats changa judge ni tura ruat lo ni to te po antela document a hian hetiang thil hi mashwai tu hlom tak asiam theya private company te chunga sokar thunei na ati zau theiti anvo khanani amicus brief hian private company te chunga sokarin hong anei chungchanga thil omdanin ma ason theidan chungchanga tech legal le national security community a ngai tuana theite atar langani
Anthropic tan chuan stakes hi apoi mo hle theya supply chain risk le label hian supei nena sumdona nei private sector firm te ecosystem zau tak nena company contract te anghong thei ani khati zong khatun chuma Chanchinthar kan thlir ho thei te chu ani